Ini setelah I think 16 tahun. Setelah 16 tahun saya meninggalkan Aswara, tempat saya belajar filem dulu. So hari ini tahun 2026, bulan 3, saya datang menjenguk sebulan Aswara. Banyak perubahan. Ini adalah DKU, Dewan Kuliah Utama. Dulu sini kafe, but now I'm not sure ni tempat apa. I think this is a day one. I think dulu ni tempat parking, di sini kafe. Ni parking lot, sini kafe. And here is a bilik teater. Okay. So ni lah sure, tempat baru. Tempat lama tapi design baru. Black box Aswara. This is the black box. Tempat orang-orang teater berlatih, student teater berlatih. So dulu tempat ni, dulu area sini penuh meriah dengan student-student batch kita orang lah. Di jalan menuju ke next block. And ini pula library, bentuk macam macam gendang ni kan. Dulu student kita, batch kita orang cakap bagi bentuk jamban. Sini lah library. Just ada pintu masuk. Okay. Ni bawah, dataran bawah ni dah ada bumbung. Dulu zaman tahun tak ada. Still the same design. This is the ground floor, tempat bilik-bilik kuliah. There is a library. Wow, toilet. So, sini Dewan eksperimen untuk student-student muzik buat show. Belah sana area-area situ wayang kulit Mak Yong, gamelan. I tak sure kat mana sekarang. It's a bit different. After 16 years, very different lah. Dulu lain kan. It's the more, kami penipu tapi kami tak menipu lah, dengar tu. Ni karya-karya persembahan student-student sini lah. Full contemporary dance performance. Toilet, tangga tempat lepak. This is the place yang dulu selalu lepak smoking. And dulu tak ada wall macam ni. So dulu boleh straight connect to here, boleh lepak isap rokok. Studio Mak Yong. I think it's locked. It's locked. Here, tempat baru. Dah berwajah baru. Bilik gendang. This is a theater punya show dulu. Satu kat lantai mana? Bilik air dalam sini. Masuk ke sini je lah yang orang bukan air. Kenapa? Joseph Gonzalez.